Karong pini karbi ang long TV9 news kilang aradono pansame karong pipaju panil. Pini berta thandang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arj ponikha. Ingdeng troksike brahini karbi ang long de katalon. Isining karong lapen kachehok aranya sonsi patumi karbi ang long de talon ponlu. La sonsi isi phurkimo ason itum karbi ang long pining troksike brahini an district arta dopen karbi ang long de katalon pon long abangke labangso katalon ke unity and prosperity pen pacheton pon pen mesian pen karbi ang long de talon talilu. Pini itu malong rialong district long det pen troksike brahini an nang choksi puthot karbi ang long de talon ponlu. Amana peng pen kachetong don CM ake hai la pen tim karbi ang long ke do an la pen ke ong dong arala tum chetong don lo. CM kaning je pon atengke mo ningkan troksike bra phok ke choga hot ke Indian president na phanta chupha ponji puta nang pachini don. To tangte ilitum CM ake hai kaning je alam le arjudun sina. District Council ke iltum longel autonomous district along lo MOS setok lo MOS 1 MOS 2 lahini setok det pen ke iltum ban ke power ta nang sini nang ba pom ta lalle ke dorji gan lasi iltum bangta bharat kachari arona long ke tok dak article 244 etame iltum embre kahang asong tum long ilum kai ke tame ninga klong pen tim kar biang long mate kar biang autonomous council pen chera pitu lapen ang part me ini tu mahin pen name prime minister lapen home minister lapen ke president of india lang tu mata men ekdum pin pura lo pijunji lapen pin mom lo lapen ke bang jar ni amta in ton ti pin ben ekdum pin mom lasini likar biang long arat ke do ana tum ban ka chuning riji pen nang tu ma channel boy pen jele tum ning sipet pen long si tum dolo long tu letum yong si ning sipet pen dolo long de tum arni sike high back hai lo long de letum kaching thura mota sayang deng da isi ben chu lasi karbiang long arat arni sike high back ji letum kemang girua kam chun back ji lasi letum angbong karbian janang bok nilijir ko tu tang karbi chale song lemrap ke konong pi dhire nong pe son la sopil thiben apan ke dam nang ke alang tu asang te jur ke ke dam nang alang tu ban la pusi ye kar ya yan janang bong si kachu pichi kachu boy kut family ke chipi pinso banda pinki kapi laya sayang deng da prang ke deng itu long lo lasi nilijir polo aprang kar bilo chale song lemrap pe alang ke mai puro morsin so konsensi non ke elected alang de emisi bet ye man lo asi ini la so konsensi alo karbiang long de made karbiang long kikin kera la so ke long arni so da ki bilong opot ke ni niak long chorolo ben karbiang long ara ana phanda ni le choni ria bang ke song ke doan hamphang ke doan party dhorom chipu pe pin ben si koson si kaching thura sayang deng isi pen claim pon je phane dum boni pon ji iltum kachi putot kachi sorsa tot social media long kaching ton tap kachi putap lahai asai deng sing ton si koson si emesen si asayang deng koson si claim pon thegi ma lasod asayang deng ma si budi sure kachi pinangi kusni nang le tuma channel boy pen chuningri ile tuma bangke ason kachi putot kachi boycott kachi chok kachi thenga kar cara bangke laso bangke pibir nang po lasi itu mak culture bangke development culture lapen education culture lapen gele tum ke work culture ni kita ni jero lo laisil tum claim naji nong gele tum kar biak tum bangke abaga tum amithang si thegnai re nai pachiko tum bangke kar biak atum banta kachi putot kachi sorsa tot lahai bang aphan ki putot asana culture si claim ro lasi lason ajutang bangke pibir nang ko sini kai no jutang mang se pibir nang ko kimia jutang mang sil tum bit ko asinal tum media tum handa ka do beran ni chuniri lo lason ka chiputot ka chi sorsa to a hok hepen a news ka peklang tap lahaya jutang mang ke pabir nang etena tum chini ji team kar janglong democracy long ke democracy ki joka chinglo democracy is the government for the people by the people of the people rat sinil tum handa nakang wai tasi rat nakang wai lo long te ni tum banta mesen puna ke jong si bini 26 konsensi MDC tum 3 MLA tum nasi rat sina pilo nasi rat
nangkang wai abang pu ke la ke Bible long ke doktor je rico kang wai ke ni sinangat to jino lasi laso si rat kang wai amunir panjang segi putot ki pupor blontek Karbiang nora arara fansi ki putot kahim tot ason si mande ason lasi laso kalcara bangke laso asayang dengke pilih nang ko itu mesen asayang deng si itu lempot bunga bunga aku bu soal menenge Kedam tang ni phai kre trok sianar lo chitim por phai kre nia por malom bor pathar police station ke paro NH 39 atowar pi kakrajana long raikom sai khia tum kai kya son thak thak kiri ka korok asai ke deng pon bom ona hot hon themi mi ihom line track dimapur pen bor petana kedam bom ona hot kakrajan naka checking gate along puthot 26 bag aronalo ave pin pen kewana sufari bor pathar police atum pen nebdun long Labangso sofari kadoka weight pangrum pe 26 bag pen 17 counter doji pusi borpathar police tatum pen nang pachini don adun thu kaching nang check line truck bearing registration number AS28C 9665 lapen line truck kate wara banga men lake Sahadot Ali non amat kido anasai borpathar police tatum pen si chipari dengpon Pokajan pen Arun Taro report Karbiang Long TV9 News. Silunijan lem sachun bang ake highway son ingleng bang so pirthi pen chi utanglo. Diopani constituency lo sangti langso langtuk ingtia rong ame karli tang miri ingleng lapen charni sing narpi asopo verson ingleng bang so pirthi pen chi ote kang tanglo alang li dengo keso kacholong lok ajok kedam tang hithi ruya prang pen Arudia Baptist Facility Hospital Bokajana long se chelang pon bomlo bonta keso ketan pon bom ajok puthot Referral Hospital Longsi se chelang pon thulo sita keso keme angring av kaveder ajok ICU along se lang pon thulo bonta kupai ke lang nuwa jok phai kunia cheklo ni phai kritrok ani ada por phai ke thomra ajete malo alangli kaching hon nai achor lapen asopo don rabjir pijerpo do ana phan chi ote kangsi bangso per thepen heloving adim sangte chu endam juilo Bokajan pen Arun Taro report Karbiang Long TV9 News Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi